Imaynalla munaspa kuyamasi, k'anchay hina kawsayninchikpaq kasan Diospaq qillqasqan. Hinataq kunandiyapaq devoción matutina parlawanchik nispa kayta, llaki tiempopi kusikuy nispa. Pero imaynata noqanchik kusikusunman chay llaki tiempopi, Apóstol Pablo yachachiwasun. Chaypaqtaq mask'anachik kay libro de Romanos capítulo 5 versículo 3 ninkay hinata. Mana chayllachu astawanqa kusikuyanchejtaq llaki tiempopi. Yachaspa llakiykunaqa pacienciakuyta yachachiwasqanchikta. Ari munasqa kuyamasi, noqanchik kusikuyatinchik llaki tiempopi creespa Señor ninchikpi. Chay llakiykunasqa pacienciata quwasun, mana chayllachu manchayri Diospaq glorianta esperanzanta tarispa kasun. Imaynata qori yaygun nina lawray horno ukhuman sumaqta k'anchananta noqanchispis llaki tiempopi chay nina lawraypi kawsasanchik. Pero Diosninchik k'anchachiwasun porque llaki tiempopi kallpachakunchik ñawpaqman lluqsinapaq. Kunandia ashka runas sufrisangu llakikusangu, wañusangu runas chayraygu kunandia mañaymunani Señor ninchikman kuska, wisk'añawis nigita. Señor Diosni, kunandia anchatataq kusikuygi qillqasqaygita ñawirispa. Pero mañakuygu Señor kallpata atiyta, kallpachaykuyta Señor, atipanaygupaq llakiykunasta. Qan Señor kawsachiwaygu munasqaykiman hina, makisniykipi churakuygu, Jesucristo wawayki sutinpi. Amén.